আমি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ মায়াবিনী অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ল, তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি হ'ল, তেওঁলোকৰ গীত আমাৰ ভাল লগা হ'ল, তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পতা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন গীত গায়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাক হোৱাটছএপত পঠিয়ায়। আৰু তাৰ মাজতে এবাৰ জিজ্ঞাসাই পঠিয়াইছিল এ.আৰ. ৰহমানৰ সংগীতৰ এটা গীত, তাকো তামিলত গাই পঠিয়াইছিল যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই। মোৰ ভাষাটো ভুল হ'ব পাৰে, মানে দাক্ষিণাত্যৰ কোনো এটা ভাষাত গাই পঠিয়াইছিল জিজ্ঞাসাই। আমি অকণমান শুনিম নেকি সেইটো? விண்ணிலவே விண்ணிலவே வினைத்தாடி வருவாயா விளையாட ஜோடி தேவை விண்ணிலவே விண்ணிலவே வினைத்தாடி வருவாயா விளையாட ஜோடி தேவை இந்த பூலோகத்தில் யாரும் பார்க்கும் முன்னே உன்னை அதிகாலையா விண்ணிலவே விண்ணிலவே வினை தாடி வருவாயா விளையாட ஜோடி தேவை चंदा रे कभी तो जमीन पर आ बैठेंगे बातें करेंगे चंदा रे कभी तो जमीन पर